Ubak bi khong la rang baisnong barim kador baisnong nong masom Malaysia pen ko brom hagi khanna school kan nong masom secondary school namar ba ulano senyang ya kate ka school kum u president managing committee yakte ka jingpen ko burom la penlong haying dorbar jong kanong mensong ya ka ba la don lang iba el hek iba dei emla jong ka penthor khra uba Joseph Fantin la kadong uba dei UMDC jong kalai khra la don lang ka video maupat CNRD block kong menika ksiar MCS urang baisnong prangsngi warjeri kinong hika school bat ki khanna school hapdeng ka jingsngau melung bat ka jingsngau kenja jong ki khanna school bat kinong hikai kila jau umat ya urang baisnong barim bat u president barim ka MC da ka jingrai bat ka jingshat da ki khanna school kibla pertoru ya ki arp sangut kisnem kibla lej kiba udang bat kum u president ka MC lapen sngew uba Henry Kharkungor ubadai udikod jong katai ka MC haka jingrai jingshat jong ki khanna school kila pen kemen yo uba khongla ya ki kam kiba ulale bat kiba ulatrei ban penwandur ya ka school nadu baseng ya ka house name Shihajar khandaspa khnai popra uba khongla haka jing shakri haki arp saus nem kum u president ulamat shibun ki jing bat ki jing kala jong kapor haka ba ulaya turu haki snem nengkong bomdon school ulayo i baki khanna jong kashnong ki im be tangga jing ya le kai marble hapo surok bat ka jing ya le kai ding kuti laya tu ute rangba report jungku program jong ibabi khongla president barim school managing committee nomor sang Darbar secondary school mentah kesini ke arah sauterit jelio arah jarak kuat kedai kesini bangi kenmau yang kisnam balale kata arah san senam san benai saus seni yang kimati juga cingtrai bala IT mat bat mesin dari babi khongla naduk arah sauterit kelal lengkap tak kendai sepak kendai penyu daya buat kecinyalam jungki kumurang pak senong bala lekra hakatorba kabalalong aka aku terik kelal lengkap kendai sebab kendai penyu nak benta basenya kesusunong hakaba larai bat aibor ni acing mencur ya ke komiti senong bantenya ya ke kam semat benta ke komiti senong kabalalong khatra terik naiwing kendai sebab kendai penyu kelatung ya ad hoc managing committee baji epi kum Sherman dan kak nyumut diwe par di Banjarap lam kata Pak H. Kagumor Sekretari, Pak Ransong Sutengah Treasurer, Pak SS Marbanya Bangkua Headwal Play, Pak CS Sun, Pak Armasa Bangkua Headwal Play, Kong Meris Im Bangkua Headwal Play, Kung Gidhar. Kadhok Managing Committee apa kecing itu cengi Pak B. Khongla Kung Sherman, lahapan song cilang pun sin, pan sanduri ke kau school, pat kepala simpor tu sau penai, pan lek ai berikut. Dai ke cengmut ke cengi cengai cengi ban kun orlong no ya ke kam school laira ke komiti senong kablong asin kata akan riu tarik rumpang katendai spa kena putra ban aku tarik rumpang katendai spa kena putra ban pedang ya ke cengai cengmut jang kat hok managing committee ban play ak aku pra tarik luben katendai spa kena putra kablong kumne harum ban penteri kamru ya ke cing betah komiti senong kakatan contoh school kan long nong mensong Darbar LP school pansana ya kedorbar senong nong mensong apala i cengai bagi kun berduk contoh senong tinjau ai kahok cingnang cingsta kumbalong leng kiwet pan kacaka ban penong school kandai kacaka contoh senong pat ke senong kala ban penengkam kat bas ngumbet lada tengkam pan penek ya kecing tra yang kedorbar ya kani ke school ya ke kam president secretary nominated member kelong tang kinuk kam senong ndai menta like no tang ya ke kam secretary MC andai no ta kini kai kabalong ketung kecing betha jeng serka nama rampatan ki kena patno kai kadhok managing committee